babiza usisisaluni bathi besayihleleleke lapho-ke kwafika amaphoyisa la ePinetown beyihlalele nje shomeni bafike babathatha mangabe sibuza ukuthi babasakuphi ngoba phela bebegqoke izigqoko zelakho asazi ukuthi khona umuntu ofonile okwenzakalani sababuza ukuthi babayisa bathi bayakubisa banemeeting nabe police station ngabuza-ke mina ukuthi ikhona yini into ekanjalo ukuthi ungathatha umuntu ufake emotweni amaphoyisa bese uthoke kusimeeting sabalandela mangabe sifika la sababuza ukuthi niyababopha or anibabophi bathi hayi indaba yabo soyibona ngakusasa ngo-11 o'clock masifika futhi la abasichazeli ukuthi kahle kahle babathatheleni abagcinile yibhulu manje police station masifika la sizobuza ukuthi waye bengatshajwanga icala abalisho ukuthi icala labo yelana balithathile manje sinaleyo nkinga la ePinetown la epolice station asilitholi even kumanje usizo lakhona but siyafika manje sikhuluma nabo bayasixosha njengezinje epolice station mangabe sibuza phela imeeting yayizona benithathele laba abantu laba iqale yaphela kusokuthi abazoya enkantolo mangabe kuthi abaya enkantolo icala labo lithini na abalisho kunoba bengimbonile uthi emefika wathi ngiyabuya mebuya wathi hayi niyaboshwa manje nami ngiyibonela shothi into abayijwayele ukuthi banibopha ningenze lutho la bayasibopha njenganamje last week ngaboshwa ngaboshelwe ukuthi umhlalo wasePinetown uhlezi ngila ngaboshwa ngumuntu wokufika wangaphandle wafika la ngisebenzela khona ngazothatha bekafika uyakhala yena umuntu wokufika uyasho ukuthi yena bengafuni ukuthi ngiboshwe befuna ukungisabisa lo muntu luma ngithi ngiyambheka naye bengazi ukuthi yimina nozoboshwa lasho ukuthi alifuni umuntu ofika ikwerekwere ukuthi mina ngiboshwe but amaphoyisa la ePinetown bangithatha bangalala khona la kwisela icala selicishiwe ngahamba ngakusasa ngayinkantolo sengasizwa ngummeli khona lapha icala namhlanje kwathiwa assault GBH leyo so nje kunzima nje la ePinetown indaba yasePinetown nje asiyazi ukuthi kufanele kwenzakaleni bathathe abantu bokufika kunathi abantu bokuhlala nami ngiyibonela iphoyisa lifike lathi ngiyabuya uma libuya labuya nomunye ubaba omkhulu babani umhlongo bani ngoba phela besithe sifuna iy'mpendulo wafika wavala icapha wathi ufuna ukubopha ngisho nathi ufuna ukubopha nani sijwayela kabi akabuyi phela ngoba phela besifuna ukwazi thina ukuthi imeeting yayizola bayithathele bona ibithini leyo meeting leyo abasiphenduli bathi bayaboshwa abasho ukuthi baboshelwane baboshwe ngubani futhi mana mami imeeting noma baboshelwe bathe imeeting la bahlalisiwe nje imeeting manje lesitoksini meeting manje lesitoksini abantu abathathiwe bayovalela bathathwe phambi kwakho bathe bebehamba laba mina ngizoyifonini vele kodwa bengazi ukuthi bala ePinetown ngoba sebebe ukuthi amaphoyisa ngesikhathi sebathatha avazasha amaphoyisa ukuthi bambophela bathe mangibuza mina ngifika besevenini ngoba uza kwethu njalo uhamba nabo vele kufanele ngizwe mangizwa kuthiwa nabo mangifika ngafika emotweni ningaphakathi niboshelwane iphoyisa la ucele bangiphushela le wathi hayi asibabophe sizoba nemeeting nayo ngithi imeeting kanjani ube uphethe ama-handcuffs abantu bafake ngaphakathi bahamba nabo kanjani ileyo meeting-ke lesifuna ukuzoyizwa la lekuthiwa sebeboshiwe abachazi ukuthi baboshelweni bafuna nokubopha abakathatha futhi ngoba ngibona ngigijima nje kuyafika sizobanjwa njengezinto kuthiwa sifundisana kuthiwa sinama-right sizobuza banibamba ngey'gqoko zamajezi ufuna ukunibopha banibamba ngey'gqoko zamajezi asingawuphela amaphoyisa lawa la ePinetown lawa ngathi mhlampe ane-corruption noma ngathi mhlampe ahlangene nawo nabantu labo kufika akuwona kuphela even ama-security lawa ala ePinetown i-most yawo ayakhokhelwa ukuthi agade nabantu labo bokufika lapho so kwesinye isikhathi-ke amashangane anakho ukuthi abakhokhele abafethu ukuthi nje bakubulale ngenduku ungenze lutho ungenze nje lutho lokho-ke sekwenzeke kaningi-ke lokho la izolo kade ngibuya abafethu bethu ngizobuya ngiy'ngaka ngani ngokuthi uma uke wathatha laba abantu bayakunyathela kanzima kabi izolo mina bebengithathela ukuthi bathi ngiyamazi lokho uthatha ifoni ye-foreign yabo kusho ukuthi-ke mina ngishayela lokho tata lelo i-foreign elaze lasho ukuthi hhayi akusingayo lokho ukuthi lo uthathile ifoni kodwa sebengishayile manje-ke ngibuya la ngaphakathi ngizame ukuthi ngivule icala just ngoba phela ngeke ngikwazi ukuthi ngishaye kuphelele kanjalo ngingenzanga lutho yabona ngimpela lokho kodwa-ke sekukhonfirmiwe sekuvele kakhulu lokho ukuthi lama-security lawa ka-LV lawo aqolide ezimnyama
ayasebenzisana nabantu bokufika ukuthi bayawakhokhela ukuthi agade abantu bokufika nanokuthi ukuthi uyahlupha kakhulu kulabantu abakwi-march and march bayakwazi ukuthi labantu babakhokhela ukuthi bakubulale ngenduku. So wena ukhona nemibhekisho safana okuwona noma mhlawumbe into eziyenze bona safane bafuna ukuthi bakushaye njengoba yebo kukhona ukuthi ngoba phela mina ku-march and march lokhu abakhona yonke indawo ngangikhona baze bangivezela ku-TV indaba zase-Pinetown nje i-march and march ngangikhona ngikhuluma futhi so baningi vele abantu mina abangifuna omunye okwangivimba ngemoto lapha kwangitshela ukuthi lento engiyenzayo kanjani namashangana ukuthi ngilibe ngithi umhla ka-30 uyenza kanjani ngiyiyeke uma usikanjani yabo ngayibika leyo nto egruphini bangayinaka egruphini le esibambisene nayo ase ngiyaphuma-ke egruphini so nje ngiyayiphilela kodwa ngabatshela ukuthi uma kukhona into ezenzakalayo ezama-comrades bangangazisa mina ngomlomo egruphini angisekho ngoba ngathi uma ngibika lolo daba angasizakala ngiyaphuma egruphini kodwa-ke namanje ngisafisa ukuthi bahambelana ukuze iy'ngane zakithi zizokwazi ukusebenza awufisa ukudayisa ezokwazi ukudayisa nathi sikwazi ukuthi kube khona iy'nto ey'ngcono ezizenzayo ngoba okuningi ngathi sekwenziwa yibo. so manje namhla ka-30 othi kwenzakalani mhla ka-30 okungangisho phela mhla ka-30 bayahamba futhi njengoba vele eshilo obhuti abadala ophakela umthakathi ukuthi kumele bahambe labafethu uma mhla ka-30 yilokho nje kuphela sasibakhumbuza khona nakhona kwangeyona futhi mhlampe imashi enodlame sasibenza konke nje ngokuthula akekho umuntu washawa akekho umuntu owathathelwa izinto nesasibasusa ematafuleni sasibasusa ngamazwi kwangekho ukuthi kuze umuntu azashawe kwalungekho udlame namanje sisalapho kodwa ngendlela okwenzeka ngayo thina sisalinde umhla ka-30 bona udlame sebelifaka amanje thina silinde umhla ka-30 kodwa thina sesingalimala noma nini banisabise ba-street nation